Malola malia ho e ki mulelei ai tonga hono kotoa. Whiawhia ki o taritarelei ki mouton ki ho mo unio ngongo, me le te o kai afo ki televisione tonga ki he hoani. Wakai ko ia ki he ngahi ulu i o ngongo. A whio tamatu i ki Tupo Wono i he o wau tāna ki tu unga ai University Pacific tonga i Maturo i he otomoto Masolo. Foto e whawawhunga kakai o Tongatapu ngofulu ke to e paanga e tahapu i 5 miliona ke kai pongpong e whāna wako lautohi ke whapaanga a ke ngahi whale whawhie maali e i ngahi ako anga o hane ke whatapu. Pea mea ai e ki pale mea o ku holo ai ngahi waka lolo po foto utu u ke tuu tamai ki Tongani i he ngahi mahina ka hoko. E to ia ipe me ngahi tala noa ke anayangi whakatamu i wakai ke whamimitaha mei he wala ai o sipoti kai o maafa ke whamatala ea. A koe wakai lewa eni ki whai ki, ko au sinoli tātu i vai. Kua whahai pale e miano pele whawhanua ai holo e ngahi waka lolo kua whatu utu ke tu uta mai ki Tongani i he ngahi mahina ka hoko mai. Me he ngā maheni e lahi e ngahi waka na e tu uta mai i he ngahi mahina ko maliwa tū. Koe ne whahai ni lolotonga i whakatahamake mka whai o ngongo i he whiawhi o i ahoni. Ka neongo ia, o ku kei i he lanu matape ai le volo o i tuunga o i lolo i Tongani. O ku mahina o ku ia e whafuafua e te hiki e te tongi koloa lolo i he kaha o wawe mai. Nei whapapau i he pehe palemia ai te hiki e te tongi uhila a ke peseti e ua te smale valu o ka matalauia i he mahinani o makeheia me i he hiki ko ia o e mahina ko o si. Kai ke he ko e whataha ko ini nei whakahai pe ai kakato i he ahoni ai palani ngāwe aho e te au ai ngahi potu ngāwe ai pole anga ai e toki whailonga i pēna e whailonga ia ma ke hea i he whiawhi o i ahoni. Ka koe whaiki ke ngahi kawenga i he whakataha anga ko ia ai kau whaiongongo mo e ki pale mia i he whiawhi ni e tok whaiki ki atuia i he ngahi ongongo i he wike kaha o. O ku tui ai kau whafafonga kakai e ni ihi, ko e whatungia totonu ai pule anga, ko hono ulaki whakakato mo toka ngā ilelei ai ngahi whale whawhie maali e hange koe whakatapu, i e ngahi ako anga. Ko e kawe inga pilipili ngesi eni mai whiema o vivili na e o hake i he whime aki o whalea lea, ko e uhiko e ola ai ngahi a ahi kau whafafonga ki ngahi apiako o ku tuu i he enau ngahi wahenga takitaha. Nā e whatua te whawhawhunga kakana Tongatapu ngofulu ka peli e lan mata. Ke to o mai e paanga e tahapo i 5 miliona o kuwahe ke whapaanga a ke polokalama kai pongpong e whānau wako lautohi, o wahe ke ngahi apiako, ke whalelei e ngahi whale whakawhie maali e, hange koe whakatapu. Ka uhi koe whumahau inga ai e lia ko e ni ihono ngau e aki whakaaho e whānau wako moelonga i whānau. Pehe e lan mata koe polokalama kai pongpongi o i kai ke poupou ki ai, ka uhi koe whatongi ai ai mātu a tau i whānau, ke nau whawhanga a e nau whānau. Ka oku ngāri hanga e he pule anga o too ai whatongia ko ia me he mātu a pea whawhalala pe ai whatongia ko ia ki he pule anga. O kia e whatongia e pule anga, ka kia e whatongia ki mautoro mātua. Ko au mo e whānau, te mau kai e mā, he kakawa hau mamata. O whia maaria peo ke taha miliona, ka pau e ko e me kai pongpongi, o hake ia tuwha e ngai api ako. Whakarere ia ke ngai mea koni ko tala noa tuai. Whakarere ia ke ngai mea koni ko tala noa tuai. Sea, he o ka pau, koe mea na kulawe me kai ripoti atita. Na ikai iai ha whamatala, whakatau lalahi, whekau aki, koe whakatau koloa mea kai pongpongi. E voti e ngai mea kai na laka hake totongi, i tunga vahe, o whakatau lalahi, ta mano wafe, e mo ua mano. O kui kai ke ia whonga mahino, ki ono whakaunga e laini voti koni. Na ikai ke ia ha tohi resi sita, ki ono mau e koloa me ngai kautaha hu koloa, e tu whaki ke ngai apiako lau tohi si i. Ko e koti pena iai ko e risi o e tu whaki o ngai mea kai pongpongi ke ngai apiako, na ikai whoki ke iai hare koti ke whakapapau, ai toenga koloa o ofisi e pon ngau e ako, ke lava ke whakahoko ai lau sitoka. Te tau lava na whakangata awhe. Hange ko lava dai ko tau ene hongo futupu.
Ai si tuku mai pe, ai whakarerei e ngahi loki ako. Ke te au, sai nga te au ke taiwete tapo ini mamirona kai pongpongo. Raki whenga i pot ngau e ako no whatongia. Tuku mai whatongia aku, ia, e whawhanga pe aku whanau kai pongpong. Sea, kai mi koe ke iako lau tohi, kou ape pongpongi, ku whanga whatapu, whawhanga mau whangapuaka. Kou kai pongpong ke ako kai uto. Mo ule lei. Nai lawe ke ai whawhuka Tongatapu ni ma, ai mo koi, ai whare la, whanga marini. O mai e kere kere, tau ngou e tai totongi ai. Iai e fu apere koula i lolo whanua, o mea peu tau whaigoe, hiki olu. Fu lahi e mea koe inu kawa sea kau pataloni e feitu una, mo e whakapiko piko. Whakapiko piko. Tai nimi, o te lere atu hala uta, sāwhata. Tama tonga tu o ngā aue o koloa ke whamunu. Nolo tongani na e toi whakamala ala mata ki e pole whengangai mo ngai ako anga loto e hiva mo ngai kolisi e ua o kutuu i he wāhenga o Tongatapu hongofulu o whikau aki mo e nau ngahi whale whakawhie maali e o kuwhalele i pe i he tau kotoa. Me whai ki konseti whenga paanga ai ape ako lau tohi o e kāinga tawa piniskala ni uwalu i he whalaite kona tok mari watu. Konseti ke langa e whare whakawhie maari. Whaka ofa au pita whare whakawhie maari e ngai ape ako se. He kakai holo i he ngai ape ako lau tohi e hiwa ai wahenga mo e kolisi e ua. I siu tataupe. Nau keri pe nau tore fuluo, ai fulai kapa o laku i olunga pe whakatafe ki ai. Whawhawito. Sea koe lamene tau e tahaua, e hoko koe sea, o e piti e ngahi ako. E kolo ko fōtua e ka koe kolo tamapinisi. Koe ngahi fie mau koe nisea, hiri pe he umai mātua. He ta, he ta. Heta. Oi kia Paula toi koni seu na me konseti tu o heta. Apa tutun ko kala panga teau a family. Fu ake ngai fatongia ko kumi printa. Ko misini kosi. Ko toilet paper ufanga fatapu. Ko e kawe ngani ne te oha ke pe whawhawhunga kakai o wawa utahani mā to ke taha a lantang tau. Ko e tahene fuwhia mā o vivili e ngai ako anga i wawa utahani mā. Pe ako whia mā o ke whaihanga au e whawawawe ki ai. I he ola o e ki a ahi ko e ni. Nei whakatokanga i ai fuu whia mā o ke toko ni i ai u api ako. Kai tau te whito pe i e ngahi loki, pe ngahi whare, whakawhia maari e, pe koe toireti, uwhanga e Tongatapu. Le lawa rewa ki tokoni, ai wāhenga, o whakakakato atu ai whia mao ki he ako maalunga wawau, pe a mo e apiako ke lana, koe apiako ai katolika. Au kei toe lahi, ai u apiako e whia mao ki tokoni. Aia koe wāhenga o kia e korisi ai e ono, ako loto e tolu, pia moe ako lau tohi e ua. Ka koe kore, whakaamuange nai lahi o kuiwi. Ka koe kore koe ni, leo si pai pe whakatala noa ki he minister. E koe fuwhia mao e nia o kufu vivili, e whai hano tokangai, mo whai hanga hau e ki ai. Mahino pe ki he motuani ai polokalama kai pongi. Ka koe konga ki mui ai whia mao goeni ki he ngahi whare whakawhia maari e fuu whia mao au pitoia i he ngahi apiako. Ko e taha eni ai ka wenga pelepele ngesi ka uhi koe fuu whia mao vivili i he lalotonga ni, mga tuunga me he whia mao ke tau he ātakai o ku maa pe he ki he moui haisini i he ngahi ako a ngā. Pea nei a whia e tamatu i King Tupo Wono i he o wau tāna ki to unga University of Pacific Tonga USB i Majuro i he otomotu māstolo i he wikeni. Ai nei whailonga i ai kakai, pea koe ni ihi e ka wako e toko te au wanoa me he university.
Lo tonga i he otumotu māsolo e tamatu ina ni a whio ai i he ngahi polo kalama tali na e whakahoka Palestine otumotu māsolo ai ko Dr. Hilda Heine. Pia o lia me whakaiki ke tala noa ko ia ki he houani. Ko e haerea e tamatu i o wau tāna ki tounga ai University of Pacific Tonga i Nelakanga ko e pōre e whakalangi pe Chancellor o University. O ne whua kei be mo ngāhi tohi whamoniako ai kau whaosiako mi he University i Majuro i o tumotu Māsolo. Nei whakauka whoki he taitari whapure anga he Palestine o tumotu Māsolo, Dr. Hilda Heine a ene awhio, pe whakatatau ki hongongo ko tuku mai pe mi he ofisi o Palestine o tumotu Māsolo, nei lawai pe o whakahoko e whakataha ki ngai kawenga mahu inga i hongo whonua i ta whaaki koia langa whakalaka ai wāwhenga e ake Tonga me o tumotu Māsolo. Kai pe whoki ki ngai kawenga whawhituu i he Pasiki, tare whito ki he whiriuri waki o ea, langa o iwi matu waki o yongo whonua, kai pehe ki he tuunga mauanga iwi. Nei pehe whoki me o tumotu Māsolo o kuhoko e haerea he tamatu i e whonua, ke toi whamamafa i e wāwhenga o aki e Pasiki, o whou i he ngahi whainga maari e peheni, hange koe hoko koia e wau tāna ki tuunga ai University o Pacific Tonga. Ko e whamimitaha ia ngahi uni o ngongo whaloto whonua, te tau wakailewa heni ke whamimitaha me he mala e oe sipoti, pea mo pia o lie. I he whetaki nima e komisoni whamawholarea Tonga me potunga au e ngahi ngāu e whaloto whonua pe mia. Malawa i ke whamawhola te mala e sipoti mo e whiau hi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke 8 minista me ta whaaki sipoti ai potunga au e i whenga e aki ua whakahoko. Malama tau ki whilo ngoki koe whakainke mala e oe sipoti. Nea ngoku te kia ke mahino e aho mo taimi e area e i po e pataloni, kau whakangongo e ngotimi ki he ola pe mi he whiau he Tongatapu. Wharatau ki whamatala mi he me mipa komita hifo, ka koe tron sea e komita Tongatapu ke repi tala mai, i e polokalama wha televisione e whareniku i loa koe whakaim he tapai lai ne. Nane pehe e whakatatari e ngotimi pe mo yongo komiti ki he ola pe mi he whiau he Tongatapu, aia e kua ta whainolo koe a pungpongi ki ha toi whepaki e ngotimi i ha whainolo makehe. E waki vai ngai a kolomotua pe mohifo he malai halalona i kuna e hifo ake kai koe taha tolu ki he walo. Pena e hui ke kohiri angen e kona keimia hono ua. Kapana i kuna i e hifo e osi aipe. Ka kohina i kuna i e kolomotua ake kai koe taha ono ki he taha nima he hifo. Oku hangana ke atke na tau whainolo. Ko waka hifo ki he whakahoko koe te pire kai kuna kolomotua pe i kuna mohifo e na kwata whainolo. Tena sem whainolo. Pe kou tui koe foi toi tau ia utoi kehe ono talanoa e piea ke huike kahau. Koe whakakako se koe ni ke huike kahau. Kanaka i whatau i kuna. Tuke kaha tau ia i ara ki naua e urungia. Pe mahino re tena toki tau naua ki mui hahiri a e huike taha pe me he osi koe ia e tau whainolo. O toki whasio na taimi tatau pia timi se fine. A tangata tatau pia mo timi se fine. O kumauinga ia e toron sea he tare ni te whanau ni, pe mo ne whakaamu e pehe, ai pātoloa ke tare ni te whanau, pe me ngahi kalampu ke he, tare whito ke he teu ko ia e whiahui whakamahe. I he taim te tau pe, ne ongo ke i vei ua koe ni e taimi e whipaki ai angon te mini ki he whainolo ipu e pantalo ni, ka aku mahino e i kai hawa inga e whakahoko ki he paake o sisa i he whala o ata. I ene pehe e whipaki ai he fomo e lia hona Old Boys, kolomotua pia mo e tolo Old Boys e kuata whainolo o mahino mi ai hala whanonga ko ia e liliu ki ai e palani ai ongo kalapuni. Ai e whoki ka ikuna pe e koe urungia ko pau pe ke toi whakahoko ai whainolo ia ai ongo timi ki heipu e patalo ni. I malai koe a soka ko ka kanto e whekumi e ka hau e tūla lupe, he whiahui koe a Oceania ki hano sea, ki he whiahui koe a Championship, hiria e nau tukulolo ki o tumotuku ki he vainga whakaosi a ke kai, koe wha ki he taha i raro Tonga. Na e whakatu o tai timi taitari mo vainga whaharo mamata hano tāta au timi a ahi, mo whenga ke tohi e nau fuafua i kuna koe e tūla lupe junior, i he whiahui koe a Oceania tau taha hi wā. Na e whakawha kāpteni o tumotuku ki, tāna e sa rongo kea, ai fuafua poini pe mai timi taitari ki mua, hono tāna ki atu e Joseph Grokombe, ai poini hono wā.
I taim le tauna e whakatau piko i he tu la Lope Junior, ka e toi kolosia te kapteni i rongo kea i he malukolo ato ngā ki tānaki ai kai hono tolu ki mu ai mālo lo. Roa tonga nina e hoko e matawaiwai me i he malukolo ato ngā ke whoaki ai e whetu utonga ai poini hono whaa maai o tumotu kuki o nau whakaraka ki a tolu ai he papatohi kai. Na e whetu kuake ai pe vai ngā whotu urewa e whanua moala ai poini pe e tahape mai timi a ahi ki mu ai fi whaalolonga e whakamau he kato ai taimi. Neo ngoi kai ke ola le lei hanga hi whainga koia e junior tu la lupe ka koe hausia makehe kuto e tāna ki atu he whanau koe ni me timi tau tāhi Tonga ni ki hono tanumaki hona utare ni ti. Kai ke he whoki mai ai pe a timi he ahoni kai te watu a Papua New Guinea me o tu motu kuki ki hono tāpepa i e sea ki haa moa he whakasinga o tau. Koe mara e pe au sipoti. Pea ka ki mua, pe tau mawai tau te wakai pehe ni ki he ngahi ulu i ngō. A whio tamatu i King Tupo Wono i he o wau tāna ki Tuunga ai University Pacific Tonga i Maturo i he otomoto ngā solo. Foto e whawawhunga kakai o Tongatapu ngofolu ke to e paanga e tahapu i 5 miliona ke kai pongpong e whana wako lautohi ke e whapaanga a ke ngahi whale whawhie maali i he ngahi ako a ngā ohange koe whatapu. Pea mea ai e ki palemia o ku holo ai ngahi waka lolo ko fotutu u ke tuu tamai ki Tongani i he ngahi mahina ka hoko. Pea me ka kāte pehu mo uni o ngongo i lea whakatonga me lepio kai ma afu ki televisioni Tonga ki Hawani. Pea mo iai whakaamane au tonu atu ki he loto whale o e Tonga hono kotoa. Whamalo e te tau kefe au mai ko au sonoli tatu i vai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Friday evening, June 12th. Today's top stories: Prime Minister says fewer fuel tanks are scheduled to arrive in the coming months, but says this is no cause for concern. MPs propose reallocation of funds from government school breakfast program to improve restroom facilities instead in the schools. And His Majesty King Tupo VI presides over the USB graduation in the Marshall Islands this week. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The Prime Minister, Lord Whanua, has revealed that the number of fuel tanks scheduled to arrive in Tonga over the coming months is lower than the usual number of vessels that arrived in previous months. He made the statement during a press conference this afternoon, providing updates on the country's current fuel supply and outlook. Despite the decrease in the number of fuel tankers scheduled for the upcoming months, Lord Whanua says the state of the fuel supply in Tonga remains at green level, meaning there is no cause for concern. However, there are projections that fuel prices may increase again in the near future. The Prime Minister also confirmed a further increase in electricity tariffs by 2.8% taking effect this month. This comes just after electricity tariffs were raised last month. Meanwhile, it was also announced today that government ministries have completed their 100-day plan, which was officially highlighted during the press conference this afternoon. Further details on the issues discussed regarding the government ministry's 100-day plan will be updated later on. A proposal by the Tongatapu 10 MP, Kapelieli Lanmata, has called for the reallocation of funds from a government program that provides free breakfast for school children to instead be put towards establishing and maintaining clean restroom facilities in the schools due to the lack of proper restroom facilities in many schools around the country. He supported Lanumata's proposal for the 1.5 million ba'anga allocated for school breakfast program to be used to finance school infrastructure improvements, including essential facilities such as bathrooms in schools, as they believe it is the government's primary responsibility and first prioritized to first ensure that school facilities such as bathrooms are properly built and maintained. In their deliberations in Parliament, MPs said this is an urgent and sensitive issue raised in Parliament following recent visits by MPs to school and their constituency.
He stressed that these facilities are heavily used daily by students and children, making them a priority area. Lanumata also expressed his opposition to the breakfast program, arguing that it is the responsibility of parents to feed their own children. He said the government should not be taking over this core parenthood duty and creating dependency. During the discussion, he further highlighted the challenges facing 9 government middle schools and 2 colleges in the Tongatapu 10 constituency, noting that their sanitation and bathroom facilities are only repaired or improved on a yearly basis, which he said is insufficient. The issue was also raised by People Representative of Vava'u 15, Dr. Alani Tangitau, who described the situation as a pressing need in Vava'u 15. He called for urgent action to address the poor condition of school facilities. Dr. Alani Tangitau emphasized that the matter is sensitive due to the urgent need to maintain clean environments and ensure good hygiene standards in schools. And His Majesty King Leopold VI presided over the University of the South Pacific graduation ceremony in the Republic of the Marshall Islands this week, where more than 120 students received their qualifications. While in the Marshall Islands, His Majesty also met with the President, Dr. Hilda Heine. As Chancellor of the University of the South Pacific, His Majesty officially conferred degrees, diplomas and certificates during the graduation ceremony held in Majuro this week. While in the Marshall Islands, His Majesty also held meetings with President Dr. Hilda Heine and attended an official state dinner hosted in his honor. Discussions between the two leaders highlighted the close friendship between Tonga and the Marshall Islands, as well as shared regional priorities, including climate change, resilience, and energy security. Marshall Islands officials said the visit reaffirmed the strong ties between the two Pacific nations and their commitment to regional cooperation. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The date and venue for the Bandrons Cup final have yet to be confirmed, as both committees await the outcome of this weekend's Tongatapu Rugby quarterfinals. Hifo Rugby Committee member and Tongatapu Rugby Sub-Union Vice Chairman, Kelepi Talamai, revealed the update during a television program yesterday. Talamai says the quarterfinal results are important as both Hihifo and Kolomotua remain in contention in the current competition. If both teams win this weekend, they could meet in the semi-finals, a match that could also determine the winner of the Bandrons Cup. Should either team be eliminated before then, both committees will meet to confirm a separate date and venue for the decider. Talamai praised the talent within both teams and highlighted the potential of local players from Hihifo and Kolomotua. Meanwhile, no matches will be played at Hihifo Rugby Field for the time being as work continues on facilities at Sisa Park. In tomorrow's quarterfinals, Hihifo will face Liahona Old Boys, while Kolomotua takes on Toloa Old Boys. Tonga's Under-19 men's football team has concluded its OFC Under-19 Championship qualifying campaign following a 4-1 loss to hosts Cook Islands in Rarotonga. The Cook Islands produced a dominant first-half performance to secure the first-ever victory over Tonga at Under-19 level in OFC competition. Captain Dallas Rongokea opened the scoring in the 16th minute before Joseph Kronkombe doubled the lead just before halftime. Rongokea added his second goal in stoppage time to give the hosts a commanding 3-0 lead at the break. An own goal by Tonga defender Fetu Tonga early in the second half extended the margin to 4-0. Tonga continued to fight until the final whistle and was rewarded in stoppage time when Fonua Moala scored the team's only goal of the match. Despite the result,
The tournament provided valuable international experience for the young squad as they continue their development. The team will return home today. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Prime Minister says fewer fuel tanks are scheduled to arrive in the coming months, but says this is not cause for concern. MPs propose reallocation of funds from government school breakfast program to improving restroom facilities in the schools. And His Majesty King Leopold VI presides over the USB graduation in Majuro in the Marshall Islands this week. That's your news package for this Friday evening, June 12th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Now, from myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good weekend and good evening.